RDC Steven Nsubuga najyangu n'obujunanzibwa bw'abashomesa bakwatanise hamwe n'abeegi okureba ngu barinda kurunja ebizimbe ebi ahabw'okuba tibya government konka babirebe nk'ebyabo. Wangu mulimu gukoleddwa bulungi nnyo era contract akoze omulimu mulungi yaddangula omulimu gw'obusoosebwa n'obwesukye Rukungiri era ndowooza balinamu emirimu emirala ajja kusobola okukola bulungi nnyo. So please mubenga ekizimbe kino mukirabira bulungi kibenga kisigala nga bwe kiri n'abaana balijja emyaka n'emyaka mu maaso bakisange nga kikumu. Ebiraasa ebi bikaba bitiine ramps ezikuyamba abaana batari kwebaasa ninga barema okutaahamu kandi nk'oku mwareeba n'okuhunduuza embaho kuteekamu eby'amashanyarazi na n'endiijo mirimo nk'oku mwagireeba. RDC Nsubuga yongere yagira ngu obwahati gavumenti ogwayo guhwire hati ogwasigara n'ogw'abazaire kureba ngu batwara abaana babo mu mashomero ahabw'okuba ishomero eri rikiine abaana bakye. Chairman management, sit down with your team and PTA, see how you can move in the field, even teachers, the resources of teachers. Don't just sit in the office and wait for the children to watch, for the children to come. So, mwerekero tayo bizimbe byonka uka na performance ebasipeni. Omurimo ogu kakorwa ba Mutual Investment Limited kwandwa maro miliyoni 5.3 omwezi wa kawa aba district ya Rukungiri na wahigire bakuru b'amashomero muri Rukungiri kureba ngu bayijumbira mu kubyara emiti mu mashomero gabo. We have trees that we planted way back as on the other project of the Latin, and we also added more trees here. So we want these trees to be maintained and grow. Omugandi abazire n'enkunze by'obwegese izoba lya nyuma bazyo berundi na kanisa ya Kanyanga Church of Uganda mu mwezi Rwampara mukoro go kurundana sente zo kuhunduza ekyombeko kya Kanyanga Primary School ebiryo mu mbeera mbi kandi na za kamina zikahirwa mizi. Abantu bajangwe binatu byene madirisa kandi enjura ke kugwa etahirira beji. Twirete iba mbikiro nk'abazire enjura ko yagwire amizi gija gagishisha ya gaji bomona mwenu ya gumunda echo cyarebeka kunizire nyona ikonko umuntu wizire ndi musya na ikandiki ndi kugikuruza ngo batashobora kugikozesa. Nico twetire abantu kurugeshonda neshonda kwija kutuyambaho ba master tero master inenju wena abamwe bapangisa kandi nenju imweriho nayo irimo neza kugwa. Abana bateganisibwa munonga abo kubanka nko mbonaku obwenjura omazima abana tibakushomaje empone ebita Abana bashaba government kongera sente na mnongo mashomero agarukuba gari ombyaro kandi n'icamajuga abashomesa abamwe bashomesa nambene nibipangisiza nibipangisiza n'amaju nagone genda renovation ya mani mbwenu abakwiha abantu mu mashomero bato ukashanga baza kushorwa P7 aha senior 4 mbabasisira omwana yashoma kaheza akakora nagasireke yabo agasaraneke yarobaju agasarane ihanga ryona omwana oshomere nwayi no mugashomunonga. Tugezeho kubegesa kurabira seminazi kurabira umwe kubeto mu nciko kwegese byo kushumisa. Gasha kwa Dan basibi hamwe na Anita Tukunda.